Nzaba bisko batata ba mama. Omtinza mieni. Oh yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah. Yeah yeah yeah. Tinzamba bisko. Dana mengeta, ngeta. Yenge kieno kana jandombi munza ya mvimba. Yenge kieno. Yenge itukiri kwa beto mama ntuma ngwaka. Fungwaka, jabayaya makongo. Mwana Kongo, mumitoto mya Kongo. Tuna mwisi Kongo. Mosi mwana zabisi manzau, zabisi mandu. Tuna tseleka mwana mukati ja jimbu kia tatu kia makuku matatu malamba masiki misako. Twena mukati ja jimbu jansaku mpanzu nzinga. Fumu ja temple initiatique nguzambongi vita kimpa Kwaku Kumbanza Foi, précisément Pointe-Noire, Banza Maloango, quartier Loussala, terminus Olivier, non loin de l'église protestante, tout Makuma. Nos coordonnées WhatsApp 00242 05 690 95 19, c'est notre WhatsApp.
notre numéro libre 00242 toujours parce que nous sommes au Congo Brazzaville, Congo Djamachua. 05 620 87 94, ce nom numéro à laquelle Bokoya Babusso, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Ce soir, encore ce matin, ça dépend l'heure à laquelle Bokoya Babusso Nabanda Konabino. Doye lisusu liboso nabino kanda jandombi. Je viens devant vous, ma famille, pour vous annoncer de révélations que nous avons reçues hier. Cette révélation est très capitale. Ça fait partie de ce que j'ai mis ce soir. Je suis en tenue traditionnelle. Je me suis déguisée mon jimbu jakanda zami ngo yona bango pe yena sangu za mikisi mieto mikisi miamapa ukilumkia lolo batata na mama bansangu mekukulumuka ya ngolo mingi na kati na bansangu ina betoke zaba kubisa yao na likanda yendombi baina akele na WhatsApp abeto privé mais zaba tsina suka yayi beto mekusondeka message reçu et mekutula kiteki ina na méditation mekuvanda depuis na suka mutulaka yao na statue ya munu inga ibiya jaka na pipa beto mekulala ve samu balongo amekukulumuka jaka na kati na beto jaka mchindu bake kusalaka tango nyonso na kati na beto mama tumangwaka yantete matondo na nsololo yaba matondo na nsololo yaba matondo ya kele na manima ya kamera mais ke kuzaba kutula moi interprétation ya luputu samuke na tango yake badala muno pasi na kuvana luputu nina yauti jambo betele kutambula bubiya yake lengolo mingi yake na kubikisa ba chef spirituel nyonso précisément ya Congo foi Djamachua ngevana na Brazzaville ngevana na Pointe-Noire ngevana na Dolisie ngevana na Nkai ba chef spirituel ina ya foi nyonso wa ikoba betoke la kubikisa beno na kulandila nsanguya bantumwa bafumuzikwa bambikudi beto melomba na beno bambikudi ya ngolo na kukota na jambu ya samuchimbikuji ni yani ke kota kapeke kutambula kansangu nina yauti diambu ikele diaka na mama ntumwa na kulemisa diaka foni tuka kamera na kutela na toile ya beno bete mekupesa yau na bafumu nyonso mekusimba luango na bafumu nyonso ya mfua na bafumu nyonso ya mfua parce que le diable meku concerner mingi na kati na mfua kisika beto kile kwa betoke pesa bansango ina mais mke kota daka na kati na méditation ya mukunga ya bwala ina ke zabada ka beto bamuka moyo na bakoko ya beto nango na bisimbi ya beto samu chipinga bisimbi fana beto kuzangula kabao samu chi bakele ya beto
na ba mama na kukota na kati na nsangu yayi beteke kuzonza ti toto yayi bete nangeke na kujiata ya yakeleve toto nge bandaka ya uve toto yayi beteke na kujiata ya yakele toto ya bakoko bakuluntu ya beto diataka toto ya eke menga ya bakoko ya beto tangaka mingi na toto ya tuka bamvula na bamvula avant même que ba génération ya ibutama na kati na ba 300 ans ba 400 ans ba 500 ans ba 600 ans menga ya bakoko ya beto tangaka wa et toto ya bakoko ya beto diataka ya toto ya ekele toto ya kusakana ve ya vanda toto ina bakena kubokela bubu ya RDC ya kuvana toto bakena kubokela bubu ya Gabon ina bakena kubokela toto bakena kubokela ina kele Angola actuelle ya kuvanda bisika na bisika ina toto ya Congo ikele tata ya munu mama ya munu zabati avant mbutukulu yange zabati toto ya jataka bankoko ya beto mtoto ya jataka balongo toto ya mekufu bankoko ya beto mtoto ya mtoto ke banaka na bakodi ya mtoto kele mama mtoto kele ngudi toto kele nguza toto mesima maza mesima tia mesima mupepe toto toto kele kuluntu ngekela toto ya Congo kutala veti ya kele toto yange kutala veti ya kele toto yange tata ya munu mama ya munu inga ya kele toto yange pasingi kele Congo me kele toto ina yeke nganza matia kele toto yange ya kele bien personnel toto kele misiku ya yao e bisimbi ke existe ke bisimbi ya ntoto yikele ya tia yikele ya maza yikele ya mpepe yikele inga ba elemo ina mekuta kusite ina mesimbama na luleno ya nzambi mesimbama na nguye ya nzambi mesimbama na mansueki na bakodi ya attention pilamosi keba bisimbi ke ya kuyangala ave na kati na maluwango bisimbi ke ya kuyangala ave na kati na maluwango batata na bamama wana makutuka wa makongo ntuma ngwaka fumuja bayaya c'est pas une malade je suis pas une malade mentale pour que mukulime caméra ya munu na kuzonzi na badiambu ya bubu yake lukonzo pipa ya jeudi ya mazona kufumuka bubu ya ina mekutana kati na luwango yake le ngolo. Attention pilamosi kema maybe kisa ba sage nyonso maybe kisa ba sage nyonso beleke ba sage bati ndwenga maybe kila ba spiritual nyonso bantumwa bafumu bambikudi maybe kula beno melomba na beno tambula sangu ya beno kota na sioni akutambula bansangu beno kota na sioni bantumwa beno kota na sioni na kukota na kati na diambu ya kukuma avec batalaka ve et donc bantuma talaka ve donc ba chasse spirituelle talaka ve donc bafumu talaka ve balongo keza ba kusola ina me kusola kele meso ya ba me kusola kokila mazono ina kele munu mama ntuma ngwaka peut-être que ngeo sigwa banaka ya mezaba ve peut-être que ngeo petala mutablaka ya kinge comprendre ve peut-être que ngeo petambulaka na mbongi yange na inzo yange mambu ya yakele ngolo mingi matondo ya falengana nina kati na yauti lelo to lembisi caméra na biso ezate ke
toza na posa koloba 4 totelemisi liboso ya caméra parce que basango ekweyaki lobi na butu ya lobi jeudi mpona kolamuka na lelo vendredi toza lelo vendredi lelo vendredi le 28 peut-être que yo mpe oyambaki yango peut-être que yo mpe balakisaki yo mais peut-être ososolaki te peut-être koza mbikudi oza chef spirituel peut-être komonaki eloko oyo ekangami na kati ya Congo tuka sini moko boye obakusaki yango te oyebaki te ce soir nga nazolobaki makambo ya minene ekolinge kweya mais ekokweya parce que bisimbi baza ya kosilika précisément bisimbi ya mampa précisément la mer précisément na mai ya mungwa au salé oyo la mer baza ya kosilika. Les gens qui me suivent, les gens qui me connaissent longtemps savent que quand cette femme allume sa caméra dans des prophéties, ça veut dire c'est réel, c'est la vérité. Je ne suis pas clown pour allumer mon caméra et venir raconter des bêtises. Je viens vous mettre en garde. Je viens vous donner ces messages pour que vous puissiez rentrer dans ce message-là et que vous puissiez comprendre chaque mot de ce message-là et que vous puissiez vous ressaisir. Sinon, ce qui va arriver dans Maluango, ce qui va arriver, ça serait chaud, ça serait grave. N'oubliez pas que la maman de tous ces éléments, c'est la terre. La maman de tous ces éléments-là, c'est la terre. Nous n'allons pas oublier ça. J'ai donné ces enseignements. Je fais la 4e conférence. Là où j'ai parlé la place de la femme dans la spiritualité Congo, à l'école publique de Vungu plutôt. Je parlais, je vous ai démontré comment ces éléments sont nés de la terre et comment la terre représente la femme, la mère. Et que la terre représente les Kingunza. Je vous ai donné cet enseignement-là. Alors, ce soir, qu'est-ce que j'ai vu? Suivez-moi très bien. Suivez ce message trop bien. Et dans ce message, moi, je vous tire seulement les oreilles. Moi, je vous apporte le message. Si les ancêtres ont voulu que je puisse voir ce qui se passe dans le monde subtil, dans le monde spirituel, c'est parce que les ancêtres nous aiment, parce que les ancêtres savent que je suis sur les réseaux sociaux. Alors, quand j'ai vu, je vais apporter le message pour que ça parte si loin. Alors, je vais vous demander de partager ces vidéos-là, de partager ça, de le partager, de le mettre dans le groupe et de méditer dans ça. Je vous demande vraiment de méditer. Prenez le temps de méditer parce que c'est grave. Si ça arrive, ne dites pas que vous avez ti jambuya eba kutalaka ya 24. Nina ya huna bete me kulembisa caméra bete ke le tout mongwa kan fumu jaba ya makongo. Fumu ja temple initiatique. Ngunza mbongi vitaki. Message bete kutambola bubuya. Tete mpipa nyonso. Yame kuvana pipa mosi ya ngolo mingi. Pipa mosi balongo vanaka na mpwila kuvova. Pipa mosi très agité. Et bete kutala na kichini ya droite. Bete ke na kuwa bakri ya babana fiochi ya bakuluntu ya babakala ya bakento ke na kudzila bake na kuganga landijila ya mbote mbote bake na kudzila bake na kuganga
bete ke na kuwa ba créer na aussi près. Donc ba créer na bete ke na kuwa ya u muchindu côté ke foni ya munu côté mukele munu ni côté ya mukele et ba créer ke na katuka na côté ke foni côté ke caméra ya munu. Donc distance ke lebe pa ke 1 mètre kaka. Que le côté que les foni ya il est même la caméra na kisika mukele kaka 1 mètre qu'elle a séparé beto. Beto ke na kuwa ba cri ya ngolo ke na kubwa ya ngolo mingi ke na kubwa. Batu ke na kudzila. Et beto ke na ku ressentir au plus près que la mer mais coucou m'approche na beto la mer. Mais coucou m'approche na beto ina avec beaucoup de force nkele yakulutila batata na mama. Et que batu ke na kutala ti la mer ke na kukulumuka ya ke na kukoka na kati na bayinzo ya ke na kusala ba dégâts bantu ke na kudzila. Muvanaka na kati ya lupango ya beto musala na sanctuaire ya beto. Beto me basika. Beto me ta. Beto me zonza. Mama. Maman se avec me zonza, mais mon na s'adresser dans la mer, mais zonza mama. Mais yiki ke na kuluta parce que mon na sortir ben au plus près. Ba goutte ya la mer me ku bomo na nzutu. La ko confirmer mon chi inga bete me kuma près tout près na beno le temps ina bete me ko basika bete ke na ko apercevoir tout ke na ko pasuka c'est-à-dire érosion ya ngitu kulu vraiment parce érosion benge filmer ki na ina ko lutaka na ba quartier na ba bisika ya fiochi oh basé érosion ya compliqué. Maza ya la mer me kudasuka yake na kubuka baizo yake na kufoba bantu yake na kunosa bantu babantu ke na kuganga ke na kukriye ke na kudzila bantu ke na kuganga ke na kudzila beto chi bete me kuloka na kati na kuloka ina fona batu fana kukima ya me kuwa muchindu guerre mais guerre ya mundu qui veut guerre ya kaka veut bisimbi la baka kutelamaka muchindu ça veut dire que bas infiltré me kota déjà na toto ya ça veut dire que babantu kena kuzisa misiku veut. C'est pour cela que ba érosion iname kusalama. C'est pour ça que la mer me katoka kisika quelle est la mer. Ya monsieur kukota na bakalachie. Ya kena ku ravager babantu. Me kuluata kijimbo ya Congo. Je suis à l'opar ngo. Parce que le sangu iname kutadila Congo. Il avait dit la Bénin Congo, mais l'homme a un chef spirituel. Bête beaucoup déjà qui sait quel est le message là. On est déjà au courant de ça. Mais Beno Kouaya. Parce que Balongo que Fouema kave ya pamba. Balongo que Fouema kave parce que bakena sa ku Fouema katu. Balongo que Fouema kave parce que bakena kusala ba caprice nkatu bisimbi toto ke pasuka kave ke parce que ngasa ku pasuka même na bakalache ke sala ka base érosion ina c'est tout simplement parce que vient provoquer ka bisimbi ina c'est pour ça que ça fait des érosions. Alors mazaki katu kave na la mer kisi ka enkele na ko kote na ba uzo ya babantu na kufa babantu na ku losa bantu si tout va bien. Alors quand on arrive à ce stade là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors les chefs spirituels, alors le chef du village, alors bah
chef de la ville, ba président banani. Message etali bino. Etali biso nyonso tout. La mère aza ya kosilika. Bino oyo bosolaka na bango, bosola na bango. Oyo kokweya, boloba teke baloba kite. Ça veut dire que Tomi tourne na biso moko, to kota na kati na biso moko. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce qu'on est tombé? Qu'est-ce qu'on a fait? Oyo bisimbi oyo ba sepelite na biso. Wana de message oyo nga na zwi. La linga ki na pelisa caméra te. La linga ki na tiango kaka na ba groupe nanga, na pesa ngo na ba chef spirituel oyo nga na yebi. Pour que to kota na kati bozina na kati nango, pour que nga pe na niveau nanga na sa ba rituel nanga, na connaissance nanga. Un réseau pour ça na to comme na un aboye. Na linga ki na sala émission mususu. Balobi nanga te. Faut okomisa message auto la kisio na pourquoi. Obimisa yango na likanda ya ndombe. Batata na ba mama. Na kokene mo sika mingi te. Numéro na biso eza 05 620 87 94. WhatsApp 00242 05 690 95 19. Je suis tout mon waka fumu jabaya ya Makongo. Toza oyo bazo solana, to solana ba belé. Toza na ba capacité o to solana mai. Mai aza na confiance na biso, azo linga biso, ni yango soki aza ko sepelate akomona biso. Ma belé soki aza ko sepelate akomona biso. Toza nikolo. Bon kanisa te ke vision et ça raka ndenge oyo bomoni vision. Les chefs spirituels savent bien décortiquer les visions. Bakoye bako décortiquer yango. Là on a appris que na dolisie épidémie ekoti. Pourquoi une épidémie ekoti? Pourquoi ni ezo mabato? Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi la dolisie? Mais qui dit Dolisie, qui dit Brazzaville, qui dit Pointe-Noire, qui dit Nkayi, qui dit Foua en fait, qui dit Brazzaville. Tout court. Pourquoi cette épidémie encore? On est d'abord sorti de beaucoup de choses. Là encore, cette épidémie qui vient. Pourquoi cette épidémie? Pourquoi la porte est appelée pour que l'épidémie oye kota? Ni nous sommes kota les sous-sous. Et que combien de personnes? Posons-nous de bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a fait? Trouvons des réponses et essayons ya kobongisa oyo to sali oyo mabe oyo to sali toyeba kopesa bazo offrande ko kitisa mitema ya milimo ko kitisa mitema ya baba bazo ancêtre ko kitisa mitema ya bisimbi na biso. Message oyo eza pona nga, eza pona yo, eza pona ye, eza pona ye, eza pona batata, pona wa mama, pona bana, pona ba chef spirituel, pona bato nyonso tout. La mère était le maka, pas ma pamati. Ma belle est bouca na kapa, ma pamati. Épidémie est côté kapa, ma pamati. Ça veut dire qu'il y a un problème. Où est ma koutou kawa? Je ne veux pas mettre du temps. Où est ma koutou kawa? Je vous demande de partager vidéo ou partager cela, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur cette page YouTube Makongo. Abonnez-vous sur nos pages Facebook Fumu Jabayaya ou encore Makongo officiel. Matondo, bonne méditation à vous. Yenge Kieno, Wena Makutu, Kawa, Wena Chima Kalunda, Beto Kota, Yenge Kieno.